Odakle krenuti? 2-2, sve ste vidjeli i malo smo još nekako pod dojmom ove dramatične završnice, druga utakmica naše reprezentacije na Euru i remi s Albancima u velikoj drami. Kako su mi gosti za početak? Sve dobro? Pa sve je dobro. Iako... Ali premda kraljevi šoka su tako intenzivni da ne znam da ću još jedan ovakav preživjeti. Nećemo, nadam se, imati više ovakvih šokova. Tomo, Vedrane? Pa, realno, rezultat realan. Ja imam hladnu glavu. Albanci su imali zicerana za 2-0. Prvo polovreme su nas vile nosale. Mi smo tek tamo negdje od 73. četvrte minute kada je ušao Budimir, osim udarca Sučića u početku. Imali smo čudesnih ne znam koliko minuta do drugoga gola. I poslije toga ove izmjene što su ušle i dobro su ušle, ove dvije izmjene koje su na kraju ušle, nismo dobili ništa s njima, ali smo de facto izgubili. I onda kod rezultata 2-1 nas se ponijela emocija, počeli smo razmišljati samo kako zabiti treći gol, a trebali smo razmišljati kako biti ponovo gusti, plitki, da bi sačuvali ti iskoristili mentalitet Albanaca, da bi ih doveli, da bi ispleli u mrežu, da bi napravili polukontru i kontrnu. Međutim, oni su sve napravili za taj drugi gol i nagradilo ih je. Vedrane, vaši dojmovi? Pa bolje drugo polovreme sigurno nego prvo. Prvo nismo dobro trčali, nismo dovoljno trčali, nismo koristili prazne prostore, protočnost lopte je bila jako loša. U drugom poluvremenu Dalić je promijenio taktiku, stavio je u 4-2-3-1 i onda smo malo živnili, uveo je nove igrače mlade koji su donijeli energiju, pogotovo Sučić i Budimir i Pašalić. Pašalić se pokazao kao odlično rješenje za ulazak iz drugog plana. Dobili smo još jednog igrača u 16 metara, počeli smo reat prilike, zabili smo 2 gola, trebali smo to na iskustvo sačuvati. Žao mi je što je pola minute prije gola smo ostali 3-3, duga lopta Albanije. To se ne smije dešavati. Par minuta do kraja trebali smo imati više ljudi iza. Vjerujem da je bilo više ljudi iza da ne bi uopće Albanija dobila priliku da zabije gol. Iz onog groznog prvog poluvremena, evo, pokazat ćemo taj pogodak, iako Tomo je rekao bilo je još prilika za Albance. Lači nakon ubačaja. Pravila ta loša igra, jednostavno se bila sasvim okrenula, on malo onak pokazivat ćemo mi sve te prilike, ali kao ćemo... Messi. To je ko Messi, on ušao krasne unutra. lopte je davao, ali počelo je dobro već na početku. 50. minuta, dakle ulaskom Sučića, ušao je i Mario Pašalić, izašli. U svega što nas je nagradilo, što smo dobili priliku da zabijemo 2 gola, da nismo uspjeli to do kraja sačuvati. Tomislave, 58. Šutalo nakon kornera, ali Josip Šutalo jedan igrač o kojem smo nekako govorili tijekom gledanja utakmice. Faulova i to je bilo, na taj način su nas isto stiskali i dovozili su nas u nervozu. Gledajte, ja sve shvaćam, ali jako dugo godina sam u nogometu i cijenim i respektiram sve. Ali meni je sve jasno bilo i prije Europskog prvenstva, isto kao što je bilo, ja garantiram, i Daliću sve jasno. I on je stao iza igrača iza kojih je znao on da možda kad stane iza njih da će se desiti to što će se desiti, ali vjeruješ da će biti pozitivno. Jer nekoliko naših igrača nisu u formi u kakvoj su nekad bili. Evo, ja ću krenuti od zadnje linije. Znači, to nije kritika, nego jednostavno stanje, činjenično stanje. Juranović ne igra u Berlinu, ulazi postepeno. Stanišić, standardan igrač u Leverkusenu. Šutalo, ko da se nekom zamjerio, dečko od kad je došao u Ajax, jednostavno totalno van svega. Izgubio je sve rezone, izgubio je sve ono šmekersko što je imao u sebi. Od igrača šmekera koji čita odličnu igru postoji igrač koji se gura, koji se hrva, a to nije on. I radi, nažalost, greške i svaka njegova greška nas kazni ili u reprezentaciji, nažalost, ili u njegovom klubu, zbog čega je došao u probleme. Imamo Perišića koji je jedan od najvećih profesionalaca ikad. Perija nije na tom nivou, ali izgurao utakmicu na fantastičan način. Imamo Brozovića koji je daleko od forme na kojoj nas je navikao. Modrić koji fizički nije spreman i to se na njemu osjeti i onda kad je igrao na toj desnoj strani bilo mu je 3 puta teže, kad se vratio na tu poziciju da igra u paru bilo mu je puno lakše. No međutim, to su te situacije koje čekamo da se nešto okrene, da se nešto napravi s pravom. Ali ja kao analitičar, kritičar, ja to mogu reći. Jer želim biti, kao što sam uvijek bio, korektan, direktan i govorim ono što mislim. Znači, to su situacije kojima moramo razmišljati. Sad ide sljedeća utakmica, još imamo šanse.
Ali sad u sljedećoj utakmici nema više ovog, onog, lijevog ili desnog. Tu je bitna ekipa. Jer nema upitnika, evo ja vam kažem da Dalić nema ni jednog upitnika sad u ovom momentu, isto kao što nije imao i prije utakmice, niti poslije, ko treba igrati. Druga stvar je što on razmišlja kao otac. Kao otac. Oni su njega zadužili i on je njima dužan cijeli život. Ali kao trener ne možete zadužiti niko. Ti kao trener si dužan, pa onda je Modrić zadužio Real Madrid da bude cijeli život tamo. Onda je Raul zadužio Casillas i Sergio Ramos, pa nisu tamo. Ali nisu tamo. Nisu u Real Madridu. Otišli su na puno gori način. Znači ja im skidam kapu, meni je teško govoriti. Ja se ispričavam Modriću ili ja kad bi ga kritizirao, ja samo govorim da nije onakav kakav je bio. Jer njega kritizira, to mi je neugodno. A moram reći ono što vidim. Ne, naravno, zato ste tu da svi kažete svoje mišljenje. Anton je spomenuo ulazak Budimira, pa da čujemo Antu Budimira nakon ove utakmice i remija s Albancima. Ante Budimir s nama, što na kraju reći? Ovo je bilo zaista teško gledati, mogu misliti kako je bilo tek igrati. Da, rezultat 2-2, jedan bod. Naravno da ostaje žal da nismo bili kapacitet izdržati tih 10 minuta i evo, možda u tom trenutku imaš 2-1, okrenuo si i misliš ok, možda umrtiti protivnika i čekat da se završi i da uzmemo ta 3 boda kao jedan zamašnjak. A opet s druge strane, da, želiš i zabiti taj treći gol, jer svaki gol je bitan i dobro, moguće između te dvije odluke da evo, nije ispalo onako kako smo htjeli. Ponovno loš ulazak u susret, to prvo poluvrijeme, dosta spora igra, na početku su nas šokirali tim ranim vodstvom. Da, gol, te 2-3 kontre koje su imale stvarno, Albanci su bili gol šanse, Livaković je odlično reagirao. Mislim da je na kraju rezultat možda i pravedan i šta reći, svjesni smo da je sve na nama opet, što je dobro i zadnju utakmicu protiv Italije moramo biti na svom nivou svih 90 minuta. Vratimo se još ovdje malo na drugo poluvrijeme, gledali smo jednu bolju Hrvatsku, na kraju je stigao taj brzi preokret. Pa je, probali smo sve, stvarno su dali sve od sebe da probamo okrenuti utakmicu i uspjeli jesmo. Kažem, ostaje žal za tih zadnjih 10 minuta, nekad je teško donijeti pravu odluku u tom momentu, ali dobro, idemo dalje, ponedjeljak, drugo finale. Hvala i sretno dalje. Hvala. Vedrane, drugo finale, kaže Ante Budimir, evo njegov ulazak puno toga je donio. Pa je, odigrao odličnu utakmicu, stvarno puno bolje nego protiv Španjolske, donio je živost, donio je konkretne stvari, par asistencija vrhunskih, volio bi da više tako igra u reprezentaciji, da ga češće viđamo u takvim utakmicama i takvoj igri, ali imamo tu zadnju utakmicu koja nam je stvarno finale, sa bodom ne idemo dalje, tako da moramo pobijediti, sami smo se zakomplicirali, ali vjerujem, danas se vidjelo kod nekih igrača da imaju zaleti da bi Dalić mogao pomladiti malo ekipu i probati sa tom formacijom koja po meni 4-2-3-1 puno bolje odgovara, pogotovo kad se Luka spusti dole i staviti neke ofenzivnije igrače koji mogu donijeti i živost i konkretnost, tako da nadam se dobroj igri i pobjedi. Čućemo sada i Lovru Majera. Lovro Majer je s nama. Lovro, šta reći nakon svega, nakon ove drame? Hrvatska je u posljednjim sekundama ostala bez prve pobjede na Euro. Šta reći, tužni, razočarani, bolje su ušli od nas u utakmicu, zasluženo vodili, igrali bolje prvo poluvreme, eto, mi smo okrenuli, mislim da smo morali pobijediti na kraju, ali eto, to je nogomet, nemam šta drugo reći. U drugom poluvremenu ipak nešto konkretnija, razigranija Hrvatska. Pa je, kažem, eto, bolje smo išli na sve ili ništa, dominirali smo, zasluženo zabili 2 gola i nažalost, evo, ne znam šta da kažem, svi smo razočarani. Ali još nije ništa gotovo, naravno. Ostaje nam taj posljednji ogled, treba tražiti pobjedu protiv Italije. Tako je, eto, mogli smo si puno olakšati s ovom utakmicom sve, ali nažalost nismo i bit će teško, ali još uvijek možemo proći grupu. Hvala i sretno dalje. Hvala. Antone, vraćamo se na kronologiju utakmice, 74. minuta, dakle Budimirov ulazak, puno toga pokrenuo, Kovačić pa Budimir asistencija i Andrej Kramarić na svoj rođendan. U njegovom stilu.
Odlično, 75. Dakle, Budimir sada za Pašalića, redaju se prilike. Dogodila ta situacija da u par minuta se Su se sve stvarale. kompletno preokrenulo. Imamo još spremnih reakcija. Andrej Kramarić. Andrej Kramarić je igrač utakmice, čestitat ćemo vam na tvom ostvarenju, čestitat ćemo vam i na rođendanu, ali na neki način malo je gorak okus nakon svega. A šta reći, čemu reći hvala na rođendanu, ali bio bi puno sretniji da su bila sva 3 boda. Jednostavno, ovo je nogomet, primiš gol u zadnjim sekundama, gdje smo zapravo, ajme reći, ti drugo poluvreme bili puno bolja momčad na terenu. Žalim za time da nismo nastavili nakon tog drugog gola, da stišćemo dalje, da možda i taj 3. gol zabijemo, da riješimo utakmicu, pa da i gledamo isto i zbog gola razlike. Nažalost, eto, ponovio se nogomet. Zato ljudi i vole i nogomet, puno emocija, nikad ne znam šta te čeka sljedeća akcija. To se nama danas dogodilo, nismo zabili, primili 2-2 i eto, šta uopće za reći, na kraju ponovo zadnja utakmica, baci se na glavu. Može li se Hrvatska dignuti, može li pokazati to pravo lice i stići do trijumfa protiv Talijana? Pa sigurno da može, znači naravno da nije prvi puta, svi znamo da smo bili puno puta u ovakvim situacijama, ali Bože moj, daćemo sve od sebe, vjerovat ćemo do kraja, kao što smo vjerovali zapravo drugo poluvreme i okrenuli utakmicu praktički u 5 minuta. Mislim da su Talijani po meni možda čak i najbolja ekipa trenutno u grupi. Biće zajebana utakmica, ali mi ćemo davati maksimum od sebe, vjerovat. Ono što smo radili zadnjih 6-7 godina, daj Bože da nam se otvori ponovo put sreće, da pobjedimo i da idemo dalje. Hvala i sretno na tom putu. Andrej Kramarić, igrač utakmice, evo njegovi dojmovi, Vedrane. Oprostit ćemo ovu psovku rođendani, ali najavili smo da bi mogao zabiti gol. Uvijek je tu negdje u prilici, stvarno i danas je majstorski reagirao kod gola, tako da ovim putem mu čestitam. Da, čestitke i za rođendan i za pogodak, šteta što nije na kraju bila pobjeda, ali evo, dolazimo i do tog pogotka jer nije nas Vedrane podignuo samo Budimir, dakle Kovač je sudjelovao u ovoj akciji kod pogotka za 2-1. Luka Sučić, na kraju vjerujem kako su pomiješani osjećaji nakon svega. Naravno, razočaranje je veliko, gotovo pobjeda naša i onda u zadnjem trenu izgubiš tu pobjedu i da, razočaranje je veliko. Što se to dogodilo u samoj završnici? Eto, kontra, ne smije nam se to desiti, vodimo i ovakva ekipa kao što smo mi trebamo to privesti mirno kraju, ali evo, lekcija da naučimo iz ovoga. Ušli ste u nastavku, Hrvatska je pokazala bolje lice u nastavku. Pa da, mislim, drugo poluvreme je bolje bilo i mislim da je to pravi putokaz kako trebamo protiv Talijana krenuti. Može li se ova Hrvatska dignuti, može li ova Hrvatska svladati Talijane? Naravno da možemo, vjerujemo u naše kvalitete i optimist sam i ako ovako kao drugo poluvreme igramo protiv Talijana, siguran sam da ćemo i pobijediti. Hvala i sretno. Hvala. Tomislave, razinu više donio je Sučić u drugom poluvremenu. Pa dobro, ja ga znam iz Salzburga i svi ga pratimo, to je igrač koji na ovakvim utakmicama, kad trebamo napraviti pritisak i zadnji pas i doći u zonu udarca da pukne po golu i da razigra, on je zaista tu majstor. Možda njegov problem faza obrane, ako tražimo takvog igrača da mi igra fazu obrane, onda ne može ni igrati. Znači to je igrač koji može riješiti utakmicu na svoj način i znam zašto ga stavljaš i zašto mi igra, donese ono što drugi nema. Jel? Tako da to je bio pomak kad se Modrić bio u paru sa Kovačićem, Kovačić se oslobodi onog trenutka, Luka pošto vidi, on je pametan, inteligentan, da ne može, da nije na nivou trkačkom, da može sudjelovati više u napadačkim akcijama, zatvaraju, ostaje tu kao više kao zadnji i onda je Kova išao gore, Šparto je gore, imali smo prostor i vremena, pa Pašalić dobro uđe, Kovačić potegnuo, Budimir ušao odlično i napravili smo uz malog Sučića, živjeli su teško Albanci, jel? Ali kad gledamo utakmica koja, moramo biti realni, 2-2 je realan rezultat. A ne smije nam se desiti, evo i on, mladi dečko, pa vidi, ne može nam se desiti gol koji smo mi primili za 2-2.
Evo. Mislim, ne da ne može. Može. U nogometu može se to desiti, ali ne bi se trebalo desiti. I na taj način. Na taj način. Dolazimo do toga, govorili smo, evo Antone, prokomentirat ćemo, nećemo reći visilo je, ali Albanci su stvarali prilike, Tomislav je rekao da je blokirao ovo, treba to pohvaliti, ali evo onda dolazimo do toga. Ali do toga ne smije doći uopće. Do toga ne bi trebalo doći, ali došlo je do toga da je Džasula koji je zabio autogol ipak sve to ispravio. Daleko, ali nažalost nije i pao je gol. U samoj završnici još smo imali Mateja Kovačića, svi smo nekako jurnuli, Kovačiću se otvorio Razliku i kad napravi tu razliku i probije prvu liniju, treba bi iskoristiti situaciju i probati puknuti sa 16 metara. Čućemo i još malo reakcija, spreman je i Martin Baturina koji je ušao u završnici. Martin Baturina odradio je završnicu ovog dvoboja na kraju, zaista bilo je to svega prava drama na kraju. Da, prava drama, jedan zanimljiv nogomet. Žao mi je što nismo izvukli pobjedu, ali idemo dalje. Možete li malo opisati tu samu završnicu, što se dogodilo? Pa preokrenuli smo utakmicu, loše smo ušli u nju. Nakon toga smo počeli jako dobro igrati, okrenuli smo je i eto, desio se taj gol i rekao bi realan rezultat. Kakva je atmosfera u slačionici? Pa nisam još ni bio u slačionici, ali nadam se da su dečki svjesni da je sve i dalje ovisi o nama i da mi to možemo izvući. Kako vam je izgledala podrška s tribina? Ma, sjajna podrška i ovu utakmicu i prošlu, stvarno hvala navijačima, evo prvi put u životu proživljavam, tako da stvarno jedna velika hvala. Ponedjeljak Leipzig, jedina opcija su 3 boda protiv Talijana. Pa može i bolje da je tako, da nema nikakve kalkulacije, nego da jednostavno moraš pobijediti. Hvala. Tomislave, dakle od 84. ta dvostruka izmjena Perišić i Kramarić van, Sosa i Baturina unutra. Pa to što sam rekao, nismo imali sreću s tim izmjenama, ne govorim ja sad da su oni nešto donijeli loše, to ne pada mi na kraj pameti, ali sad je jednostavnije pričati, ali u tom momentu stavi ta dva igrača, Sosa koji u Ajaxu ne igra, koji nema kontinuitet, mali Baturina ok, može ući. Sad ta druga izmjena, da li je mogao biti jedan stoper da zatvorimo utakmicu, drugi vezni ili nešto, Perija je trebao izaći, nema problema, ali onda možda Gvardiol lijevo, pa drugi stoper unutra ili 3 stopera, ako treba kopačke na ruke, pa idemo dalje, jer je utakmica takva bila, ali sve nas je ponijela malo emocija, previše, i onda smo došli u situaciju da samo razmišljamo kad ćemo zabiti taj treći gol, a lopta je bila blizu trećeg, jer kad je centrirao, ne znam ko je centrirao, kad je Pašalić ulazio na drugu stativu, albanski onaj stoper je skinuo loptu točno s glave. Zamještao se, da. Sosa, Perišić, bilo je tu. Sosa, pa bila je Baturina jedna ona krasna akcija. I njegova, bilo je toga. Emocije su velike. Ali je to bilo pitanje, znate što je to? Tu je sad bilo samo pitanje odluke. Pitanje odluke, što sad učiniti? 84. minuta i sad u tome času što učiniti? Lijepo se povučeš se natrag i pričekaš. Ali ne dalje grlom u jagode. A da vidimo kako su to sve doživjeli naši navijači u Hamburgu, javio nam se Edin Mahmuljin. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji ovdje ispred stadiona u Hamburgu. Gledatelji polako odlaze. Evo ga poruka da ćemo slaviti dalje s obzirom na prikazanu igru. Nevjerojatna utakmica od samog rezultata do emocija koje smo proživljavali mi gledatelji, naravno i svi navijači na stadionu. Moramo pohvaliti gromoglasno navijanje jedne i druge strane, a posebno naše, nakon što je Hrvatska uspjela izjednačiti u trenucima. Nakon toga imao sam osjećaj da će se taj dio tribine gdje su bili naši najžešći navijači urušiti, kolika je bila podrška hrvatskoj reprezentaciji. Toliko je akustičan stadion i toliko je fenomenalna atmosfera. Doista nam je žao što to nismo mogli okruniti pobjedom. Jednostavno osobu pored sebe ne možeš čuti od tog silnog navijanja. Razgovarali smo sad naravno sa navijačima nakon utakmice, dosta ih je razočarano kada smo imali sva 3 boda u svojim nogama i s tim mogli krenuti dalje, ali puno ih šalje tu pozitivnu poruku. Mi smo Hrvati, u svoju reprezentaciju i u porazima i u pobjedama i dalje možemo proći. Pa poslušajmo navijači. Nevjerojatna utakmica. A šta da vam kažem, prijatelju, ne mogu vjerovati dobro neke 2-2. Isko nekom se vratili, imamo šanse, tu su, vratit ćemo se, idemo Leipzig, pa kako mu kaže. Pa jednostavno bilo jako teško, oni su jedno slična smo, kako bi rekao, isti smo u tome, ta krv vrije i u njima i u nas.
ali bili smo blizu, šteta, jako šteta. Teška utakmica, ali ja mislim to što smo dali na terenu, tako je ispalo 2-2. Mogli smo malo bolje u obrani igrati, onda bi bilo to. Pobjeda je bila ovako daleko, skroz. Blizu, ali ipak tako daleko. Kakav je osjećaj, je li opet neka malo tuga, ogorčenost? Malo razočarenje, ali dobro je, šta? Pobjedit ćemo Italiju 3-0 i to je to. Bez drame i šta ćemo sad? Ništa, borit ćemo se i naše... Pomazat će nas sreća, dobit ćemo Talijani 4-1! 4-1! Idemo dalje. Kažu da smo najbolji kad je najteže. Tako je, i bit ćemo uvijek vjerni. Idemo! Ajde Mija, javi se, kaži mami Bog. Bog mama! Teška utakmica, 2-2 je završilo. Gotovo je. Šta misliš Loše. Dečki su dali sve od sebe, bit će drugi puta bolji. Nekada smo sporo ušli, ali smo uspjeli preokrenuti. Nije nas je išlo, jednostavno nas nije išlo, može biti malo taktika. Dečki žive na staroj slavi, a to nije dobro. Mislim da imamo na klupi puno dobrih mladih snaga za budućnost. Trudili smo se, razvlačili smo na stranu i onda smo nekako vratili se, preuzeli konce svoje igre, poveli 2-1 na kraju krajeva i onda 90. nažalost. Ste razočarani? Pa čudno bi bilo reći da sam razočaran, ali navikli smo od naše reprezentacije na više. Hođa nas je razvalio, definitivno. Umjesto da ih dotučemo, mi nešto lijevo, desno, bez veze. Sve u svemu, moram nažalost reći zasluženo 2-2. Zasluženo. Prijatno, lako noć. Šteta. A nakon naših navijača u Hamburgu poslušajmo i prvu reakciju našeg izbornika Zlatka Dalića. Izborniče, zasigurno nije lako, idemo čuti i vaše dojmove nakon ovog susreta. Pa nije lako, jako teška utakmica, 2 različita poluvremena. Drugo vrijeme zaista se pokidamo, damo sve od sebe, puno truda, puno energije da povedemo 2-1 i na kraju u extra time primimo taj gol. Vrlo nezgodno, ali ono što je najvažnije, smo uvijek u igri, još uvijek je sve u našim rukama i mislim da drugo vrijeme ohrabruje. Prvo je bilo jako loše, drugo smo bili puno bolji, puno kvalitetniji, protivnik nam opet dadne gol. Dobije energiju, dobije motiv, dobije jednu fanatičnu borbenost, mi ne uspijamo ništa prvo poluvreme. Drugo je bilo puno bolje i mislim da ovo drugo vrijeme nas ohrabruje i ništa, idemo još tu sa Italijom, ta pobjeda nas vodi dalje. Početni sastav, 3 izmjene u odnosu na Španjolce, koja je bila glavna nit vodilja? Htjeli smo preko bokova da pokušamo više proboja sa svježim Perišićem i Juranovićem, da tu napravimo prevagu. Prvo smo sporo okretali stranu i tu smo imali dosta problema. Htjeli smo sa Joškom lijevom stoperu balans lijeve noge po lijevoj strani. Tako da evo, to je bila neka naša ideja da s Petkovićem u špici imamo više izbora, da više sačuvamo loptu, da je prihvati. Nismo uspjeli baš puno u toj nakani. Je nestala ta energija? Djelujemo dosta sporo, pogotovo u prvom dijelu. Pa je, to je bilo prvo vrijeme da je bilo jako sporo, tromo, protivnik iza lopte, mi imamo previše pasova, sporo to vrtimo i ne možeš probiti, jer to je jako teško i tu smo spori. Drugi dio bili smo bolji kad smo stavili igrače koji smo življi brži i jednostavno to je rješenje, jednostavno prespori smo. Je li se mogao spriječiti ovaj pogodak u samoj završnici? Pa naravno da je. 45 minuta držiš protivnika visoko, ne mogu preći preko centra, pokušavaju, mi radimo visoki pressing, fantastično, držimo sve i onda u zadnjih 5 minuta se opet sve okrene, mi se idemo povlačiti i damo im situaciju da nam iz te neke, pa u biti polu kontre nam daju gol, a imamo 2-1. Imali smo dosta problema u tom defanzivnom dijelu, u stoperskom dijelu, stalno smo se hrvali, stalno smo se tukli sa napadačima bez potrebe, umjesto se izvukli pol metra iza njega, izašli ispred igrača, uzeti loptu, tu je bilo dosta problema. Kakva je atmosfera u slačionici? Može li se ova Hrvatska dignuti? Vidjeli ste podršku navijača, nije ni danas izostala. Što im obećajete za taj posljednji ogled u skupini? Pa hvala navijačima, zaista bili su sjajni, držali su nas, nosili su nas i kad smo gubili i kad smo vodili. Evo, zaista hvala i na tome i mi moramo zaista učiniti da ih ne razočaramo. Teško je kad primiš gol u zadnjoj minuti, izgubiš ta 2 boda koja si imao u rukama, ali kad pogledaš prvo poluvreme i kad pogledaš drugo, na kraju da smo mi dali taj 1-1 u zadnjoj sekundi, bili bi presretni. Ovako smo još uvijek u igri i normalno da je sad razočarenje, ali ćemo mi to sad kroz 4-5 dana do Italije
podići se, spremiti se i sigurno biti bolji i dobri i da ćemo to napraviti sve da prođemo dalje. Nije lagano, ali evo, uz ovakvu podršku, uz ove ljude koji nas prate, sjajno. Što će trebati ponajviše promijeniti u oči Italije? Je li to pristup? Pa ne mogu nije to pristup, ne možete reći da je sad bio da neko nije htio. Svi smo mi htjeli koliko su mogli, ali to jednostavno protivnik da gol odmah u početku i zatvori se i nije problem pristupu. Ne mogu da je neko sad nije htio, da neko je imao loš pristup, nego jednostavno nije išlo, presporo, pretromo i to je taj dio koji je bio loš. Tako da pristup drugo pre je bio puno drugačije, sjajno, sve smo dali, kažem, žao mi je, pokidali smo se da se vratimo, a na kraju primati opet taj gol. Drugo poluvrijeme je definitivno pokazatelj kako treba u Leipzigu. Pa ja mislim da i da je to bilo dobro i da je to način kako trebamo. Samo kažem, znao mi je da ti zadnjih, kad smo mi dali gol i zadnjih 5 minuta, da se bez potrebe povlačimo, ali valjda je nestalo snage i pokušali smo to sačuvati, nije išlo i to je bila greška. Hvala i sretno protiv Italijana. Hvala i vama. Antone, Zlatko Dalić i reprezentacija znaju što trebaju napraviti. Dakle, pobjeda protiv Talijana je neophodna za... Pa to znamo svi. Da, to znamo. Kako do nje 24. lipnja u Leipzigu? Naravno, sad je veliko pitanje kako do nje. A očito je, recept je samo jedan. A to je da tu utakmicu mogu igrati samo oni igrači koji mogu igrati 90 minuta. I koji tih 90 minuta mogu biti agresivni, energični, koji se mogu biti disciplinirani, odgovorni, koji moraju ići mnogo igrati mnogo brže nego što je bilo u ovoj utakmici. U ovoj utakmici prvo poluvrijeme to je bilo skandalozno. To sam ja gledao kao šahovska partija. Razmještene figure po igralištu, igra samo igrač koji ima loptu i nitko drugi. Drugo poluvrijeme se to bitno promijenilo. I to je bilo sasvim, ali to je naravno sad pokazatelj da imaš na klupi tu energiju i tu mladost i tu živost i takve igrače koji to mogu, ali ne samo u tom dijelu, nego i igrače koji znaju igrati nogomet. Dakle, Vedrane, kako do pobjede i s kojim eventualno promjenama? To je sada ono o čemu će se razmišljati. Sigurno da, vidjeli smo drugo poluvrijeme, može nam to biti pokazatelj. Možda Luku vratiti na zadnjeg veznog, jednostavno nema, što kažu svi u studiju, da nema energiju kako imao prije, tako da možda bi na zadnjem veznom donio nam veliku sigurnost. Treba vidjeti sa obranom, sa stoperima i Šutalo i Guardiol su danas bili onako, ajmo reći, nesigurni, neobičajno nesigurni, pogotovo za Guardiola. Mlade snage definitivno trebaju u našem kadru. Vidimo da već 2 utakmice, oba poluvremena, prva jako sporo se igra, jako se loše uđe u utakmicu, energija nije ta. Ne znam zašto manjak samopouzdanja kad smo dobili Portugal prije 7 dana, mislili smo da smo prvaci Europe, tako da ne znam kako smo tako brzo uspjeli izgubiti samopouzdanje koje nas je prikrasilo i vjerujem da bi sa 2-3 promjene mlađih igrača, energičnih, ne mora to biti konkretno mlađi, ali vidjeli smo odličan ulazak i Pašalića i Budimirov ulazak, tako da to bi trebali raditi igrači s klupe, ali su skrenuli pažnju na sebe. Tomislave, 2006. je li poraz od Brazila, remis s Japancima, bili ste dakle 2006. dio stožera Zlatka Cice Kranjčara i sad ta priprema za zadnju utakmicu, kad znaš da moraš pobijediti, što se sve događa u ovim situacijama? Pa bili smo dovoljno koncentrirani, imali smo samopouzdanje, bez obzira što je Australija bila jako dobra na tom prvenstvu. Odlično. I mi smo odigrali čak jednu fantastičnu utakmicu s njima i vodili 2-1 i na kraju primili smo gol isto iz greški kao stoperske greške i desilo se svašta. A znaš kako, ni tada ni sada se nismo mogli uloviti za nešto konkretno. Znači da se ja danas mogu uloviti, da ja znam da je Modrić fizički spreman i Brozović da su na ovom nivou ko što su prije bili, nema problema izgubiti utakmicu jednu. Ali mi moramo priznat nešto, a vrlo je teško to priznat, a normalno i realno je u nogometu. Znači, mi smo slabiji nego što smo bili prije 1,5 godina. To je logično. Igrači su stariji, neki Modrić stariji, manje igra u Realu, Broza promijenio je ligu u kojoj nije na nivou na kojem je on igrao kao kad igra u Italiji. Sosa otišao, ne igra, Šuta otišao, milion problema, znači Perišić se povredio, Oršić se povredio, puno toga se desilo. Pjaca danas nije ušao, zazivali ste ga? Pjaca nije ušao, zazivao sam ga jer sam smatrao i smatram da ako neko može napraviti 1-1 i predribla da to on to može, ali ne možemo mi sad od mladih igrača kojih imamo tražiti da nam oni riješe utakmicu s Italijom. Naravno. Je li moraju senatori riješiti?
A problem je to, jer oni sami znaju, ja sam rekao jučer u emisiji, da je to njima najteža utakmica. Zašto im je najteža utakmica? Zato jer oni sami znaju da nisu na nivou na kojem su bili. A cijela država, svi očekuju od njih da oni to riješe. Nemoguće. Oni moraju imati pomoć od ostalih igrača isto tako. Očekuju i brojni navijači koji su gledali utakmicu diljem Hrvatske, pa evo i dijela njihovih reakcija. Kako je bilo gledati? Toliko si došao si iz Nizozemske radi ovo. A da, mislim, užas. Mislim, najvaš se pobjedi, a ono, izjednači na kraju. Ono. Jesu li to oči pune suza? Ma nisu pune suza, ali mislim, žao mi je ovako, ono, dođeš, mislim, imamo sad baš dobru generaciju i šanse da nešto veliko napravimo i onda ovakve igre, ono, slabo. Pokušavate saznati da sam živa. Živa sam i nadam se. Nadam se. Ja se nadam i moram se nadati, inače ne bi mogla spavati. Bravo od utakmice, kako vi vidite ovaj rezultat, jeste razočarani na kraju remijem? Jesam, dosta sam razočaran, došao sam ekstra iz Švicarske i mogli smo puno bolje to odigrati, sad na kraju smo dobili gol, šteta, nije trebalo biti. Brane se igrači manje, jer Mana je ostao Kramarić za Budimira, Budimir! Tvoj komentar utakmice, si razočarana samo s remijem? Jesam, iskreno razočarana sam. Mislim da smo prerano počeli slaviti. Slavili smo 5 minuta ranije, na kraju nam je ovaj za gol u zadnjoj minuti došao kao hladan tuš. Ali dobro, šta da radim, ponosni smo, na kraju smo se drugo polovrijeme popravili i pokazali da možemo, ali evo, ovo je bila loša sreća na kraju. Ostaje još jedna utakmica protiv Italije, neće biti lako, ali karte se još uvijek otvore. Moramo se nadati da će to biti dobro i da ćemo s time proći dalje. Branoviću se to ubacio, Vitaj, nije ga nitko ispratio, Šutano i Častina. Kako je bilo? Da, super, hvala ti. Da, hvala. Kako je bila atmosfera? Super je bilo. Sretna Hrvatska, sretna Albanija, sve napravili. Mislite da je ovako najpoštenije? Najpoštenije. Ko će onda dalje? Hoćemo dalje, da, dalje. Nije bilo pošteno, brate. Mi bi voljeli da i Hrvatska i Albanija, ali ko igra bolje neka ide dalje. Treba pobjeda Španjol, vi Italiju, idemo dalje. A izjavu je u Njemačkoj dao i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić. Predsjednik saveza Marijan Kustić, Marijane, eto, daleko od onoga što smo očekivali nakon prva 2 kola. Kakav je vaš stav u ovom trenutku? Prije svega, evo, čestitao bi navijačima na velikoj podršci koju su nam dali i uistinu prekrasna atmosfera. Što se tiče očekivanja, mislim, opet je sve na nama i na zadnjoj utakmici protiv Italije. Sigurno da je teško kad dobijete u zadnjim trenucima gol, ali evo, što je tu je, trebamo se skupiti, dignu glave i idemo zadnju utakmicu pobijediti. Optimizam znači još uvijek ima? Pa naravno da ima optimizam, kako ne bi bilo optimizma. Pokazali smo i sigurno i u drugom poluvremenu i želju i htjenje igrača, pogotovo ovi dečki mladi koji su ušli unutra, i Sučić i Martin Baturina, ali definitivno svi vjerujemo u to. Evo, i razgovarao sam i s igračima sada, naravno prespavati, skupiti se, krenu dalje i idemo protiv Italije, idemo na pobjedu. Treća sreća nakon ove prve dvije koje nisu bile baš idealne i daleko od onoga, kažem, što je javnost očekivala, ali dokaz da je Euro sve jači i jači. To znamo svi imamo očekivanja, u svaku utakmicu kad idemo svi želimo pobijediti, i navijači, ali naravno da i mi to želimo, ali evo, vidjeli ste i po šansama i po danas, po svemu, pogotovo kažem u drugom poluvremenu mogli smo dobiti sa više razlike, ali evo, šta je tu je, idemo svi zajedno naprijed i ja vjerujem u naše dečke da mogu napraviti pozitivan rezultat protiv Italije i ići dalje.
Ja, mi se možemo nadati da ono najbolje kad je najteže slogan, da će proraditi konačno. Vjerujem u igrače, i u izbornika, i stožer, ja vjerujem da mogu oni napraviti pozitivan rezultat i da se svi zajedno veselimo. Idemo dalje. Hvala. Dobro, složit ćemo se na kraju kratko, dakle vjera, optimizam i dobra priprema za Talijane je pred našima. Pa to je jedino što može biti. Mislim, bilo bi glupo sad dignuti ruke, imamo još jednu utakmicu. Mi smo Hrvati, puno puta smo pokazali da smo u takvim stvarima najjači. Ja sam stvarno čvrsto uvjeren. Imamo danas drugo polovreme za koje se možemo uhvatiti. Dobili smo neke igrače za koje nismo znali da mogu ovako odigrati, tako da zašto ne? Treba vjerovati. Maksimalno se posvetiti ovoj utakmici, napraviti jako dobru analizu. Nadati se da će Španjolska dobiti Italiju, tako da nam i to malo pomogne i ja vjerujem. Ostalo nam još toliko vremena da kratko prođemo sastave za utakmicu koja nam slijedi. Njemačka, Mađarska u skupini A. Dakle, Njemci su u prvom susretu slavili. Griješili jako puno, tako da vjerujem da ne mogu odigrati tako dvije loše utakmice, makar dolaze opet jako. Pa Mađari ekstra motivirani protiv Njemaca, uvijek bili i ostali, ali ovo je sad prva teža utakmica pod navodnicima za Njemačku. Vidjet ćemo na koji će način reagirati, jer vrlo bitno na ovakvoj utakmici za Njemačku da uđu kvalitetno, da zabiju jedan rani gol, onda se sve rješava. Jer da iskoriste ovu pozitivu koju su dobili s utakmicom protiv Škotske, gdje su dali 5 komada, da nastave istim rezultatom, ne istim rezultatom, ali istim načinom igranja i pozitivnim rezultatima, jer onda dolaze u situaciju da krene priča i da se opet neko počne malo više bojati ili respektirati Njemačku koja je izgubila respekt jer je dugo nema nigdje. Hvala vam lijepa, gospodo. Evo, vi ste stigli do kraja svog dana. Imat ćemo goste u večernjem dijelu, Joška Jeličića i Marija Cvitanovića. Hvala puno za analizu Hrvatske, za kratku najavu ovoga. Tomislav Ivković, Vedran Ješe i Anton Samoveska bili su s nama. Hvala vam. A mi selimo u Stuttgart do Stjepana Baloga i na utakmicu drugog kola skupine A između Njemačke i Mađarske.